At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayam ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo, ani. Pepita! Ne, Pepita! Anya ti kaadam dito isa ang utiridaw. Hijay, ti kwartaw. Ay, hindi mo iba ka maturog ka iti kastoy nga oras. Mailiw kan sa ni Jay Lugaryaw. Ibagam laang no makawawid kan. Ang tuktukak kumaitay, madam nga mapagisong taluktan niya tiridaw. Nakaluto ako, katamagal ko mano kayat yun ti mangal daw. Anya ka di ti orasan. Ay, daras nga labas ti oras. Anya Jay ko lang, Pepita. Nakaluto ka? Amom lang aruda na jak agsid sida Apolos itinatang. Talaga natangkad di ulam. Ni, pangasig nga karne tininutok, madam. Ang dalauya, da adobo kaniga daw. Apay nga rod ajak nangag ti panagsarot sa ti panaglutam. Huh? Sang kansamot anang ibaga ti taba itinanggatanga mi ti karne. Uray man kit di ad-ado ti tabangan ti lasag na. Uray akla, napangaran na. Uray na baybayag kumati, panagdigos ka. Uray man kit di nag-uper ka iti batap. Ijay ka kumapaya na naturog. Mabalin mo ti maturog iti batab no kayat ko. Nagtala ka ba't? Tunukon si kalangar ti pagpupungto takpan niya. Talaga narwam ka namang berbir ngas kanya kiti panyong. Nagpintas tinagan kong Epifanio. Ngumanya ti kagura maya. Dahito'y manakatulong. Dak na po na nakaluto gaya may. Tanya ti problema may titayta. Di mayat tambangan tayo na. Mabisin akon. Kasano katjak nangag ti panagsarat sa ti panangigisana iti taba. Kasanwa manggag mo kadada ka iti unag ti balay ti karuba. Dahitay kumamaango ti sanga karubaan wenno ti sibubo ka la barangay. So, Anyamat kay ta? agparamag ka man ako na akon. Kahit mga pasindayag kadagiti karuba ka na ilan raimas ti sitahin tayo. Anya nga ron katbak nang tayo. Pepita, anya ti pagmutalangam, ha? Nakagidasaran na mga tayo. Kumamaka magtulatan. Agdigo sak pailaan. Siguraduam lang ana imas ti lutong, Pepita. Ay, nandiya ka lagi din. At daya luto ni Pepita, asa na naimas. Kabaligtad na dagiti amo kalakay kan bakit? Pasig akar niya ti sidsidaan ti bakit? Saan mat nga rod alam mo? Anyalakit din usang. Kaslamat tan susuunom ti dakkal abangat dita sentro iti kadagsan ti tapayam. Sapay lang nakasagpad dagita dapan mo iti tugaw. Nakaluto ka din? Itaya pa yan nakaluto iting napoy. Gamawan nga rod si daan. Kontrabida mo ti katulong da di tadak kalabalay. Oh? Ni Pipita katulong da tata ipipanyo. Ken nanakordapya ti kahit masawan. Anya ko matibasol na. Jak nga rod nang ti panagsarit sa ti panagluto na iti karne. Naangot ko lang ti bang iti bawang ana igisa iti tabak ti karne. Kasla mabsuka kon. Kita ang kitne. Nakaluklok megak lata. Ay, makakatawak man iti dayta ko na. Bayam, tasyak ti agpasaritsat. Naimbag ta na panunot ko ti dimagas ti tatyangge. Daing manain. Di ka lang maumuma. Naimas daytoy. Aglalo no da kamates wenno suka. Malipatam ti katugangam, uray di ka pa'y naikaman. Ay, nagmayatan ti lamis ti danaw. Nay, kala at alimang di ti unag ti banyo. Asaw! Nay, ano dahi nangagoan nagsarit-sat? Nangikamakampai lang nga ta ni Pipita, itinayo na si Daan. Walang bain na Pipita. Ay na, mapungot-pungot ka lakit din. Iyawatan nakman iti danong Pipita. No dapi sa drinks ti tarif.
Isulangan ti ala makainumak. Wan sir, pabit lang. Makasuya na gini pa si kakarne. Nagtataba. Uri na ti lauya karne ti baka makasuya. Sapay lang ngawan lauk na natang. Day tamat naman tiran ni Madam sir. Amo yung mga tadi agsitsida iti natang. Awaran ka itibayin, Pipita. Pinaaso kang kitin ti o nagtiban nyo. Ipagamlaan no tagurab kanya. Saan mo Madam? Nagimasan ti angot ti daing. Ay tiya, nabayag lang nga jak nakaraman ti daing kad mo. Daing tarupang. Daingan ka tupay. Dandanimot kay mawan na bati ka nagitilino tumiti aldaw bibita. Sayang ba't no sana may boss. Kastaman ti kunak. Agkalong kalata no mabisin ka. Wino agkilaban ka kunak kuma. Saan nga siya nagkilaban o nagkalong sir? Ni Madam, pasado alas 4 nga tayo-tayan. Ay, nagmaluman. Makapangantupay nga ta. Jaklam mo sir. Naimbagta sana nalagip ti. Nang ibaon king kay ti barangay hall. Ay tati pagnamana, sir. Noan niya lang nga binda. Imapampanunod na. No makapungdot. Nagsisida ka ka dito daing sir? Ay, manmanulaang. Ngam naimas. Aglalo ti dahi nga bunabon. Imbisabag na tilawak mo iti dinengdeng. Awan sir. Ngam madya sidaan. Paagungat ni Madam. Ay, Saan ka diya sisidaan? Tinakurapay day ta? Apa yan nagsandang ka mo naman, Madam? Saan nyo ka diya nagustuhan? Tira man tilinotok kasi dati Kasanupay amaganas ko ti mangat. No day tamot agat daing ti angot ko. Darasam kit di ti mangat taing kanto ije barangay hall. anya ti arabedan ni Pipita di barangay hall. Inkanto ipulong kin ni kapitan nga da nagpuor ka ruba, Pipita. Ay! Asin na, Madam? Di mo kayat? At tatangdan mo, alimagasot. Anya ka di dayta pangibabaw nam ken ni Pipita. Sana trabaho dayta. Ken mabit lang. Asino ka ruba di nagpor. Ken alda ka di bitinsyam. Kayat ko ama ikan iti pagnakman dagit nga agat sawa apakol ken usag. Kagugurak ti makang angot iti daing. Kas lamang sutsutilda. Anya nga ron ti babalin mo na ti kabalanda katangan na si daan. Agimas tubay. Ibagak to man ken kaloy tagod derak ti sa nga karto na daing. Ne, an-anwam tinagado a daing. Adan sa plano mamanglaban kin ni kapitan inton sumaruno nga eleksyon ti barangay. Ada kanugat eleksyon inton umay atawan. Sana ti lada pangibabaw nam ken ni Pipita. Tasan ba talag po dagaya karuba? Sang kalama siya ng kadakwada. Saan kiten apa nagpuor ket kayo ti pinagtungoda? Sana nasaya ta kababalin ti mangpadpada kasi di karuba kordapya. An kagid din. Uri mangan kantumanin inton mabisin ka. Urayan niya ti bagbagan ni Cordapia. Kadasan mo atong balan Pipita. Ngam no pilitan nakalata amapan iti barangay hall. Aginapan ka ngam ibagam to iti asawak ngawan tao iti barangay hall. Agul budak kin ni Madam, sir. Kasano naman pa nagpulong niya munisipyo o ngawan tao iti barangay hall? Nakarumaduna yan ni Cordapia no aramidin na dayla. Aguranak lakit yan, agul budak, sir. Mga napagawidin na ka din na oras. Sanan tong aramidin dayta. Nibag kumano-manuosan na dagdag ibalay. Napili mo't nga rin di katulong. Agsubli ako ni opisina, kada do tinaskan nga aramidat. Sus, kasano nga rutitan? Kanya ngay karamidak? Inakagipulang? Iti saan mag-austaw? Ay, sandalakit niya mamati, no? Wan ebidensya. Namapi nga tama ka unay kadagaya kasawa karuba na. Talaga nabsugak usang. Naimas at talaga ti daing. Pantapay lang ti kwarto. Ako lagtaltal na ka man. Nagrigat lang nga rudin ti biyag. Tay tapay lamot ti pampanunutom al-aldawan.
Nagsakit tupay ko, tipuksit ko, ha? Agpalpata biit Antal na ka. Ayan nang tay belang, tay karkarot na pakol mo. Yamot tan aranggas mo. Ang angawan kalaeng usang. Rumara ko ninton madamdama. Kasta, agsalukag ka. Busta nagbasit to'y balay. Nagdakkel dagiti balay iti kaaruba. Kaya po, akol, kanon tumunga ta, makabalay ta iti dakkel. Amom, usang. Saan ka ngagap-apal iti di mo kabaalan? Agyaman ka pa ikit di Taure pa'y agbagyo iti super typhoon saan aman ano ti balay ta? Ay, tila sa asawam. Intun pumaysaw na itang ibagbagam. Uray gayang mapurga da tao iti dandani inal daw adaing asidaan. No may ti swerte. Ay, makagulpi ak lakit di intun malang. Ni, nagadupay dagitoy. Adulakit di ti tansuna dagitoy. Anusak lang ti mangpur kadagiti na ikalupkup ngayon padawat dalang kanyak. Agkad-kad pa itay ti balkat abakit. Nangam agungat day ginapintas abalasang. Tadi na kanukayat nga ado ti wara. Nagpintasan. Nagbakbakat kit din abalasang. Nakapoy dagiti babaraw. No siyak ti makaasawa kan ko ana. Ure man kit di tinawan wano. Agsipong tuwan pa'y nga ganak. Makaaram ka man ngaminan, pakol. Ti pagbiagam kit de, ti panunutan. Saan kiting nagpabatubat ni Madang Cordapia mang pukpukaw kanyak? Kasano makapagpardasak katadakit ay tiruar nagsaksakan? Kasano no pilitin na matama pa naripulong iti barangay hall? Nagbayag ka lakit din nga gunggunay pipita. Madam. Uray aklaan na bisina na ng pukpukaw kang ka. Madam, anya ka diti, merinda yaw, anya kayo tiyaw. Anya ang merienda kong kuram. Mga nakitiin na po eh. Wino, inubos mo, nagiti sidaan. Saan, madam? Nagaduday dyan. Danda ni saan na naksayan. Iyagan nakiti ka nagtiti kwarto. Darasa, amang ano sa baali ti mapanunot ko, apangibaunan kan ka. Wan, madam. Ay, amangan no, malagip na ti mangibuon kanyak agipulong iti barangay haw. Rabi iya simbangpit ka. Nagapgap wa maya. Di ka pala indiritso ngayon la ako dagitoy. Ay, nalako kon. Dagitoy nabati kat mapuuran tapno maalat ti tansuna. Agpur ka? Ay na, maiparit na ita. Mamulta ka lakit day, no? Ada makakita kan ka. No, ada makakita kanya. Apay ka po agpatiliwak kit din. Aramid la dagiti na apal akaruba, wano dagiti babaknang. Mariknada nga minti, rigat kan aglaplapusanan da iti sanikwa. Ay na apo, maday ti agpuor akol, mamulta ka. Kat day ta multa titang dan ti agpulawng. Ay di ka madanagan, usang. Iranak to intunting nga tirabi Adapay makamo, no nakaturog dan dagita karuba. Anya ka lakit din na ya. Oy, adamot dagiti rabrabi amaturog kay. Ay, jak amo kadagita karuba usang. Iti kinaimang tibalay ta. Maangot da pa'y kaday. Huwag gayam. Nalipatak matan. Dahito ikat na nakarabrabi iak. Anya tinagyan day tayo supot. Aglalaok. Igado, adobo, adapay pansit kan bagnet. Adaman nalabsak nga nagpadaya kat di magasak matan. Nagbalkot ako na. Tapno maraman ng tayumot ti grasya. Nakaawa ka man kamutaw. Anyat mo damag di tabugyasan. Ay, siya kumatagdamag iti kasasanti panahon dita. Nabasa ngamin ni Nicolas saan nagtudo kano dita, iti naminsan ngal daw. Arbisamot lang. Sige, di man lang may pagbagakon ngawan kaskan na. Naimbag lang nga pagsaritaan ta.
Ta mailiwak mo ta makangagititimot mo, Pipita. Uwan nga raw, tilay bagbaga mo talaga. Mauawatan, saan nagsusurat? Alam na sa yatak mo lang dito ka mo tao. Ukray na uyang kan estrikto ti amo ka ba kahit? Awan mo't ta. Isulat ta, kastala ti biyaga ko nada. Ay, kasla pelikula niya. No adda bida, adda kontrabida. Dalat na pagdudumahan ti ugali ti tao. Mas kanyak. Uri adda ka sarsarita. Kalati ang tuglimak lantan. Ako na talaga, nagiti mata. Kasjay, kamu tao. Kumarintar matan ngagtaraok dagiti manok. Anya ka diti oras ay. Ni, mangga po matan ngaglawag. Ay, naimasak matan tinatorog. Agriingak to inton tingat trabi ko na. Agsapa mo't gaya man. Makamuditan. Aglingudak tapno awan ti makakita. Iti panagpuor ko iti tansaw. Naimbaga Pikachu, madam. Ay, nalawagan. Nagtudon sa idirabi eh. Saan man? Kasla saan mo't madam? No saan di saan. Saan ka na makipin na pilit kanyak. Ay agtimpla ka man kidi iti kapek. Nay, anya tayo dyan maangot ko anapansit. Kasla dag pupur. Talaga nga dagpupuor. Ay na, nagbangsitan. Ay, kaslamok na anya ti pupuoran da. Ni pakol laki ti dagpupuor. Asin nga pakol, madam? Ni pakol nga asawa ni usang di takaruba. Darasaw, ingkaalaan ti cellphone ko, tapikturam ni pakol nga agpupuor. Saanan makaliklik no, da ebidensya. Anya na napakaring guram, Kordabya. Nguan niya laman ti pangibabaw nam kani Bibita. Saan mat alapat ti agong mo, tapno saan ka makaangot, panyong? Saan mo ka di amaangot, day jay anabangset? Nagbangsitan ngagpaisaw. Anya nga taday jay. Madama manan di pa nagpuor ni pakol. Ay katagtignay ka na, Pipita. Darasan ti agong gunay. Umunakan tulad ta na rumar, sumaruno agtong. Ay, anya ti pampanunutem Kordabya. No anya man lang atan ti agtartara iti utek mo pangiramrabadam ken ni Bibita. Uray saan na kumatrabaho day da? Saan ka kontrabida ko na? Saan makaliklik itan ni pakol? Adan maalak nga ebidensya. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Chay ni ukol. Anya nga dati pupurin na. Nagpangsitan. Ay, nakawayawayamat na di Ay, putnon sa tiatap ni Madam Cordapia, tanan sosyal lalaan ni ukol ka dali ti pupurin na. Nanginan sa ngamin ki panaggatang tayo ti junk shop iti tanasaw. Ay na, kunaknoan niya tinaangot ko anabangset. Agreklamon tumanan dagit anak mo. Ay, kunakman no ititin nga ti rabi ay iti pa nagpuor mo. Ay, naimasak nga raw tinaturog usang. Uray ta dandanin malpas. Naman pala gumatang iti arak. Anya, apakbigbigat mo man hindi agmulo mo iti arak. Ika pala ipaimot ka dagiti anak mo, tigatan mo kuma iti arak. Itap mo nga at kumintas ti panagkitak ka usang. Kung pang-dismular po iti kinabangsit iti pupura. Nanya, Pipita. Kung tupay, talaga day jay apakol. Ay napicturam ka din. Madam, santay. Anya pa'y na ti ururayam. Pictura mo, tamnada ebidensya. Ay, madam. Donya Kordapya. Ay, Mrs. Agtarap. Ay, Mrs. Agtarap kunak ko ba? Ay, oy, Pipita. Nalpas kan. Kita man no manay ti bayad dagita atan so apagmultam. Gunggunam. Maragsa ka naklakit di itayan. Tapinikturan nak ni Pipita. Ngam itay nang ko dagiti imbaga ni Nana Kordapya. Nay, naamiris ko ti panggap da. Ay apo, akol aya, ammom lang arod ngamin na maiparit ti agpuor. Natusok ka ngamin. Agasam nga itali magasot na pagmultam. Ay, ang mga no saan laalim magasot ti pagmultak usang. Tatitangdan ni Pipita sa makibingay pa dayjay kulapit abakat. Ay apo,
ako laya nagrigat lang arudan ti panagbiag. Nagnervyos ka manan. Maalisan ka man ngatan adi ka mat masikog. Ay, nalakala ang alusutak day ta. Agalwad day di apipita kanya. Imbis ko ba nga umay naglangan tulungan di opisina? Day tapay lang di ba kasi kuram? Di ka masyan kini akol, ket nagrigat lang arudang tibiyag da kanusang. Anya ngamin ti pagpuuran na, gunggula na, at nakamitan. Agasem ti limagasot ta multana. Limagasot lang? Ay, nagpasita na tangdan ni Pipita. Ibagak to kini Pipita, nga anayan nasa nga ribaw. Anya, talagang, irubrum di madamadaw. Kaslawan ka sa pula, di ka robam. Anya ko mati ka sa pula, kadagiting ngir-ngira tattao. Di mo'y bagbagaday na. Iramraman mo pa ni Pipita. Makagura lakit din ni akol keng kuana. Katamanganwa niya tidaka sa panggap na iti katulong da. Pakul ko ng pinapakul. Kaslalim mandok ti bagina. No saan mo akayat ti mapanagpulong kini Kapitan? Siya kon ti makamaw. Sabay ko mata mawatan nak madam. Kansandak ko mangkagura. San ko nga minatrabaho da ita kas katulong niyaw? Kagura kagarudan, tadi mo kaya tagtungpal kanyak. Takasano, patpatang kanan na kanipanyaw. Saan mo takasta madam? Ay pakasakanan ngamin da ita tipan nakipulapulyo kada kiti karubayaw. Nagatupay lang ibagbagak. Nan, buludok nga ron ti cellphone mo. Tay pakitak ti inalam aladawan ni Pakul ngagpupuor. Kan mabiit lang. Amom, amay parit ti agpuor. Amo ka madam. Ita, amom matgayam. No anya ti usto, ikalintigam saan ka day? Exactly madam. I-forward ko lang nga ti messenger yung ti picture ni Akul ngagpupuor. Talaga at di mo kaya't ti mabaunan niya. Numuna tadyak masurutan pa lang ti admitir iti cellphone. Isuro nak nga ron iti pamaya. Talaga ni Pipita. Biyangot a katulong, usang. Makita klaang. Oy, di mo makagura ni Pipita. Madi ti agipang ta. Mga nuad, adda madaksang ka, sige ka. Nabaon laang day jay. No ibagada kauton na ti abot, kauton namat. Abay, awan ay bukod na panunot. Basol mumutlaang ako? Amumut, ama iparit ti agpuor. Kasano nga rod, ama alak ti tanso dagi jay impadawat da kanyak. Nujak puuran. Ay, apo. Kasano inya si digmumut iti alad da ngamen. O dinangot da. Iti likod kumaa. Wano, napan ka kuma iti bantay. Wano iti karayan. Tapno awan makangot. Nagadayo lakit din dayta ibagbagam. Perdesyon daytoy. Agasong pa iti pagmultak usang. Apay, ako. Mano ka di ti paglakwam iti dayta. Jakam mo. Nangina ti tanso. Pag nak mam daytan. Tapno saan monton nga ulitan. Ulitak to Asuro nagdayta bakat. No umay to ni Kapitan, wano asino a kagawad kun turangad dita. Ay isti kagawad kun tanod ko nakuma. Ibagam nga awanak Anya? Itayak pa nga uray ni pagluganak. Awan matlat tricycle lang. Embagkit ni tarimor ni madam. Nandiyak ko mamautan. Niya usang. Isumit ka sagsagat iti kalsada. Ay nakita na ako. Isagdan na tigsagat. Apay Pipita. Inasitgan lakmay. Ay! Naimbag man tamay sarang mo pa'y tirupam. Di ka na konsensya Amaw! Makagura kayo kani akol kanya. Saan ko marumbang na naramid ko dahi dyan? Nagtungpalak lang itibili ni Madam Cordapia. Mapay, gaputa katulong ka. Tungpalem amin na maibagakin kan. Ay na, apo. Makagura talaga nila kay kuking ka. Impang-pang ta nakapay kidi Saan ko mamit sang? Agpakawanak kani akol. Uri at damat bindot yaw. Gapaw ta baba nang dan. Mararamid dan ti kay kayat da.
Ay, baknang kumaamin na tao, tapno agpapada a parehas ti panagbiang. Eh, yan dan sumungan na tricycle. Baliwatan to niyak sarita. Ni Sir Epifanio, ti kasaritak to. Ay, laglagi pong pipita ah. Sana may sa ti aldaw. Ha! Nga, agi pang tapay. Ay, makaluksaw ni usang kanya. Mawatak matkita eh. Imbes kumaanaan ti pagbiag dahil ti pagmultada. Sanay. Nakmalaglugan eh. Saan man ngay may ni Cordapia dito yung opisina, Pipita? Talaga ngayon bye-bye suna. Nagbayag ko man. Malagsit no kinatungtong na ni Kapitan. Winusan na anadan kat urayin na. Winuwada sa bali na panala, Pipita. Ungayang, sir. Nagsarita kami kan usang itayagurura kati pagluganan. Naglang ko ang makagura kanya. Di lang amin mapampanunod ni Cordapia. Nga di tararamidin ni Akol. Ng binaybayan na kumalatan. Saan ka madalagan, Pipita? Siyag di makamaw. Ang yaman ako na sir. Sige, padasag to akasarita ni Kapitan. Uray takaslapa di analumanay di pa nagsauna. Nay, da kayo mo gayam, Sir Epifanio. Sika matosang awan sa bali. Nagkakaro ba tayo? Tatako ng latang. Ay, sir, tiawag ni Pipita kada kayo. So, rumba nga dayawin kayo, may. Kababain mo't Ken ba nang kayo? Sana na tayo pagsaritaan ta. Ni ako. Kaya't ko kumakasarita. Sakbaya mapanak makisarita kin ni Kapitan. Ay, kuha nga, men. Diya ka mauna niya nga oras nga gawin. Ken, ay, saan nga taan ni Kapitan? Ti kasarita yung pailaan. Nakalaki ti nagipulong ni Madam Cordapia ken ni Kapitan. Kamagan no na pampailang ng misa. Isti na pa nakimisa ko na kuma. Sublian kan tulang arudan win subliak to ni Akol. Una ni Pipita, simmangpot ka itayan panyong. Napanampailaag. Nabilin mo sana yung bag ni Pipita. Amasapol ngay baga na amin king kabanag. At ang amin imawag kanya kitay. Pagbitbit lang. Kapay, mailiw ka kanya kon Cordapia. Saan man natilay pagpagam? Nakapagpulong at gaya man kini Kapitan itay bigat. Napandangatan asiningir. Talaga saan mo ngayon babawin? Nukasla ni Pipita tinang durog kanyak. Kanya, dinurugan na ka ni Pipita. Katulong timang durugan ka. Nakasanga mo. No saan ko maatinong paltibilin ko a picturean na ni Pakol nga agpopoor. Di awan ko maebidensya. Ang forward na iti messenger ko ti picture. Nagbuting nga ron di agtong balgang ka. Apay ko maamabuteng kanya kat sa anak matanalaat. Aglalaok ti bagbagam Cordapia. Kat di mo ibagaday tati pagsinupiatan tapan niyaw. Isardang nga ron pagsaritaan da ita Cordapia. Ang mga numatidog bahay. Da kumapay bagak. Nalipatak mo taon. Ang yapad na ti Madam Cordapia. Siya pa itinagpalan adagas. Nadyak nagtumpaliti kaya't naparaming kanya. Pagungtan naklakit eh. Ay, anya nga ta. Inton sumarunog at saan ko atong palay. Subugak tuman kitay. Nonya tiramiden na. Saan mo't nga ta kanunungan ni Sir Epifanio? Ay, ako kaltaangan ti Rabi. Agam pinahakol. Ala, ano nga tan tinapasamakin ko, ana? Ano, naglumeng nga ta? Tamabutan, amamulta. Usang! Oh, damo kaya Nakaroon man. ka kadipay. Ay, Madaytan. isuit mo man ti silaw. Ay, diyak makita ti dalan ko. Ay, Na. Ay, Ala po. Apay ay. ay. Apay anagasog ka. Anyat mo pasamakin kan. Ay, uray lang napatulungan ti gurong ko. Ano ibangol iti tugaw. Ay, uray ti tangan, ti sakak, naibangol. Uray lang nagdara.
Ay na. Anya dayta, kanawan wano kanigay. Ay, damagang pailaan no kanawan wano katigid. Matay lagit din ti ko, titangan ko. Itakin kanawan na dapan ko. Ay. Sino nga idaking basol? Anyaya ti imbilin mo. Kunam, ano di kan tumakasangpet, depeklatan ti silaw. Ha? Mabuteng kan samay. Sumardang ka man. Anya ko mati kabuteng ko. Ay, idasaran nak man kit diti ka nak. Kun ringan nak to amasapa. Ni, adda pa panak. Unay ko idirabi Ari ingan nak amasapa. Sigurado aday tanti mang sing-singir iti multak anag po. Ang mabitlang. Multa ang dak kumaadakos. Saan tak apatulodan iti sumaw? Nudyakon makaliklik kat bay amon. Uray tadakkel tinaglakwak iti tansaw. Kan adda ko mamanan po urak amasapa. Nagbayag ka na lang ilukat iti dawakaol. Nay, tatapanyong. Mabalin ka diti dumanon. Adda ko may bagakan ka. Uray ta sa anak ngagbayag. Ay, dumanon kayo Mabigat kayo kung kumangam. Jak pa'y nakapasaritsat iti daeng. Kun amangan no agungot ni nana. Kapitan nak lang rod. Day ta nga rod ti rinantak. Anya? Sar ka ngagbudeng kanyak. Kaya't kulang ay danon keng kanuan niya tinagsaritaan may ni kapitan. Nasaya at gayam ni tatapanyong usang. Aggayam damot gayam kin ni kapitan. Kit nagtulagan da asaan dakpay amultaan. Balagan daklaan. Ano ulitak pay kat multaan dakon. Kahit maragsakan ka. Ay anyakan sa. Apay kumadyak maragsakan. At kadwa kami gayam iti dayjay alakay. Ngemne, saan mo nga ulitin ti agpoor ta sigurado mamultakan. Kahit kukumano agsikog ka. Alaak ni kapitan ng agninaw. Kun dagiti tanod kun PHW. Anya? Na. Anya tanangag ko anagreng. Ha? Na cellphone mo? Nanay bagmanta nakagatang ka iti cellphone. Ay kuwa, padawat lang ni Busing da itoy. Italaga. Hello. Nay, si kamat gayam madam. Anya? Utang? Ay, pangalak nga rin ito ipautang ko, Madam Biberlay. Ha? Ay, agang angaw kayo Urayak la nakigtot. Agsapulak iti mabali na pagutangak. Anya? Ada pa'y porsyento? Ay, nagmayatan no kasta. Ay, manuti pan nakabagik no ka. Hello? Nay. Inidap na mo tanti cellphone na. Sino? Dayjay Beverly? Ang nervyos ka. Nagragsak ka makisarsarita kan kuha na. Kaslay di agam amuta at 13 pa'y laititawan ko. Ay, ni Madam Biberling, asawa ni Busing Alfonso dayjay. Agpaspasapol iti pagutangan na. Kat no nagbaknang da. Di mo't dakkel ti maganganan siya iti negosyo da adyang siya. Yak nga rod maawatan. Iso anak igtutak. Di na ibaga nga umutang iti pagardyod na. Ha? Makapaapan. Itintuan siya. Narigat pa yung makagatang iti uray ag Paris a short kan blouse ko ma. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay dati nagtulagan may kan Kapitan Pipita. Kaasimat ni Akol. Kas inkarikin ka. Ipamuspusak asa anda ka akagura dagijay nga agasawa. Agyaman naklaw na isan. Tiyak kayan nga namang murkura kanya. Ay no anyan tulangamin ti mapampanunot ni Cordapia apakay ramramanam. Ang adamet pagsayaatan tinapasamak.
Andan pagnakman ni akong tapno sa anan nga agpuo. Gapo nga tayo ti kinangato ti panaso, mailako na iti junk shop, sir? Ay naimbag ta maawatam dayta. Ang tibidot ni akol, iniyasideg na iti alad, at naangot ni Cordapia. Mabalin na matayadayo. Sino man ang dyan mawag kan ka? Agpapapas kan samat nga agusar iti cellphone. Ay, umapal ka man ako na akon. Bayam, tayo batik to kan ka. Ay, mabalin ka diti makapag-Facebook dita? Ay, mabalin Kuka da ito ni Bossing. Ibulang na kuman. Gapot ang mayat pa'y. Dinawat kun Kat, impapas mo matan tinakisarsarita iti dayja, Beverly. Ni Bossing ti agpautang. Pag nayon da kano iti puunan da. Ti utsing tamel, agbalain asang agasot aribaw. At dapan nakabagim. Anya? Dayjay porsyento na 20 mil. Amangan no addapan nakabagim. No 5-6 kuma, bagim ti 2 aribaw. Naglaing kakit din ang kwenta. Tay kunadan, saan pa'y anapasaan ti itlog? Agbilang kan iti piyak. Agporsyento lang araw din ti utangan na. Ikanda ka pa'y laan. Wan aya. Angam kasaritak to ni Bossing. Kun amom aya no adda itad ti pagutangam. Adda ay agigam iti kaldero asa na mauringan. Kat, asino nga ro ti pagutangam? May salang ti amok a pagutangan. Kanto ibaga kinana Cordapia. Apay atay dya abakan. Kung siya pa'y tibaon mo. Di pa'y laan itatapan yung tikasarita. Ay, babae ti para igam iti kwarta. Di mo pa'y kayat. Addan ton kwartam. Sakit din iti pasubo ni ako. Ay, manjak. Paguntan naktupay ni Nana Cordapia. Ngamnapod no kada porsyento. Sayang. Pampanunutot lang amin ti pan nakapabain ko. Kuna ni Akol, ano di mang pagsto ni Nana Cordapia? Aramiden na ti kagurgura na. Agpasaritsit ka numanin iti daing, ken agpuor iti asidag iti arubayan ta. May paglakit din tanadlaw kakat na isartim ko din nagsagad usang. Natapukan kakat kuman. Papanam ka din? Ti amom nga takit lumabas aklaan, Pipita. Ay, gayam. Pasensya kan iti panakasurun ko, hindi kan ka. Awanan yaman day jay. Kasapay ko mata, maawatan nyo ti kasasaad ko katulong. Pipita. Pasino ka diti ata ka dagiti amom? Agdadaadwa. Agrubrubat ni Sir Epifanio, mapan mga opisina. Nagsublimot ni Madam Cordapia ati kwartuda. Ay, mabalin ka di nga. Ikisiim mo kinitatapan yung akayat ko akasarita. Nasayaat namin ang kasarsarita. Hindi tayo saan ko maamaamuan ni Nana Cordapia. Mabalin man. Kanto ugali ni Madam. No adda iti kwarto na. Saan na akayat ni Masingsinga? Ay pati problema no dagduma. Saan na ka makadalos iti kwartuda kini Sir? Oh, damanan ka. Di ka maktangan nagtaktak diraya. Damat pagtugtugawan iti sirok dagiti mo yung. Ipakadampay lang kinitatapan yung akayat ko akasarita. Hingisi kayo may kangarudan. May mayat ko man mo nagkalatan. Ipakadam matlati ka adak. Imbati ni akol ti cellphone na. Awagak ko man itatapan yung itay. Kaipakadak ti ay ko. Nalagip ko. Adyak gayam amuti nung merona. Nakapasyar ka man dito balay usang. Anya ka diti maipaay ko. May panggap ko maiti utang. Anya, umutang ka. Eh, nakigtot kayo matla at tago sa itimbaga. Amang ano da sakit iti puso yung makabaso lang kininana Cordapia na matake kayo. Ay, kaasi ti apo, normal pa ilaang tipitik ti pusok. Ay, manuka di ti utang. Saan asyak ti umutang tata? Ti akin kukwa iti jangsap, apaglaklakwan ni Akol kadagiti mapidpidot kan magatang abote, landok, galba, plastik kan tanso. Ah, kas tagaayam.
Di ko maiso ti umay makisarita. Agpaspasapul iti pagutangan na. Bayadan na kanumat la adagos no kwa. Ti 80,000 kat agbalin asang gasot aribo iti unag ti 2 alawas. Nay, 20% ti interest na. Ay saan nagpapautang? Nadagsan sa unay dayta. Tata. Saan ka kumaama upay, usang? Saan mo't asika ti umutang? Ibagam to kan akol akayat ko ang makasarita ti busing na. Dahil tangarod ti ibagak kada kayong tatapan nyo. Sige, saan akong nagbayag pa eh. Ang mga numadlaw nak ni Nana Cordapia. Narigat ti maungtan kan mapapatinat. Nangag ko titimak ni Osang, Pipita. Nagturudan nga may daye a babae tapno umutang iti pagmultada. Gunggunada. Asino ti agko na ngamin nga agpuorda kat amo dalang nga rodon a may paret. Madam! Ni Sir Epifanio kumati kasarita iti daytabanan. Sa anak-anak ibiyang iti saritaan na kaniusang. Anya kumatibibiyang mo kat katulong ka lang, Pipita. Kan adda basol mo, tapna mom. Pinastrek mo kit din da diyang ngir-ngir. Kininda umat ni usang ti pamalubos pay lang ni Sir Epifanio usak pa yan nagsarita na. Agkalintagan ka pay lang amin. Ay, panawan na manlangan. Ay, nakituloy lang aron ti trabaho, madam. Po, naglay nga mang pabain. Dito nga amok. Agduma talaga ti ugali da kini Sir Epifanio. Tila da pa kay ramramanak mo da pa kabasbasulan. Itam lang agpaiso. Naamo ti gasat kanyak. Kagudwal daw pa'y lang kat nakaadua ka. Nala daw pa'y arimwarak. Ay, uray malumton arimwarak manang. Ay, kakakaya man ako. Ay, kat anya, Osang. Napan mo kinasarita ni Nana Cordapia? No, hindi ko may turda kasarita dahi abak. So nga imbagak kinipipita. Nga ikisim na kinitata Epifanio akasarita. Oh, may mayat pa'y. Ni tatapan niyong timangimat-maton iti negosyo da. Saan na ngayon pasigurado? Ta saan ka nung nagpapautang? Nibusing mo ka no ti kayat na akasarita. Ni Bosing, wano ni Biberlay. Ang mga nung masulisog ni tatapan niyong. Nagkiting ti panagbadbado na rejay. Sige, padasan. Kita no palubusan na kayo ni Nana Cordapia apautangan ni tatapan niyong. Isong samat ti aramid mo ngamin. Sir patong no datuma. Ay, day tagayam ti rinantam. Day may nakpay dinanon dito yung opisina, Cordapia. Saan ani usang wano ni akol ti umutang? Ti akin ko kakano iti junk shop. Negosyo, pukaw. Napigsa ang negosyo ti junk shop, Cordapia. Pag nayon da kanulaeng iti puunan. Uray ta agbalin asang agasot aribo ti 80,000 nga utangan da. Kasano kabayag ti panagbayad da? Kalpasan kanu ti 2 lawas. Wano nasapsapa pa'y. Ay, mayat nga rudaano kasta. Iti unag ti 2 lawas. Addan 20,000 ko. Nalawag mo tinagtulagan nyo iti akin ko iti junk shop, Cordapia. Nayunan na kanu ti porsyento ti utang nano pumalyar iti inkarina a panagbayad. Rumbang laan. Saan ton a makaulit nga umutang numang balasubas? Lalaki a kasarsarita. Kanatak ng matilangana. Okay lang nga ibagam alalaki kanatak ng akasarsarita. Saan namot nga amot ang disente? Disente nga raw, tikas taan negosya. Mangusig ka manan iti may sa atao ako nak. Agtakaw tinarugit at trabaho. Sakbay nga agsinupyat ta iti dayta aba nagpanyong. Siyak tinangiyawat iti kwarta. Kat siyak tumatlaang ti pangyawatan na iti bayan. At makaambo ka. Kalpasan ti panagsasarita yo. Saan ka nagbiyangan pa'y? Nasaya at magtalipay iso a pakarilibo ka. Ay, kasta ka de, Buseng. Day tagayam tinagtulagan nyo kung tatapan nyong.
Anya? Sakto ti mangyawat kin na Kordapya iti pagbayad yaw. Ay, kwa. Uray ni usang ton ti baon ko. Sige nga raw, Buseng. Bye. Nalpas. Palpak mo't gayam. Ninamnamak lakit din ti mapursinto. May mayat ko mga min no ni tatapan yung kan Beverly tinagsarita. Kita man no saan amay ayaw. Ure man kit dilakayan. Imposible di makaaram. Anya ti pagsansanam tekam si Kaakol. Adan sa di mo na pagusto na. Ay, saan ka nagbidot osang? Naamiris ko. No iti huweting ko ma. Ay, miss dil iti braha. Agtay-taya ka iti waiting kan agsugsugal kagaya. Di mo pala ipakan iti pamilyam ti paabak mo iti sugal. Ay na, di mo naawatan ti kahit ko asawan. Ti amok no adda mapursintok. Ngam ni Nana Kordapya mo't gayam, ti pangyawat iti bayad ti utang ni Buseng. Ay, si kanto ti mapan mangyawat. Nay, apay asaan ani Buseng mo ti mangyawat iti pagbayad na? Dayta nga ro, tinagtulagan mi kin ni Buseng. Iso ani namnamak, ti mapursintok ko ma. No, ni tatapan yung ti pangyawatak ko ma. No, may panggap iti dayta banag, Akol. Saan anarigat a pagsaritaan dayta? Uray ni Kordapya ti pangyawatam iti pagbayad ti amom iti utang na. Ikan kanto iti porsyentong. Ha? Ay, agpaisaw, sir. Ay, agyaman na klaunay. Nasaya at kayo talaga. Tatapan niyong kunamlatan. Amom, kwarta na ti pagsasaritaan. Ay, dayta man. Bayan nyo, tainton agpakuyog ni Madam Beverly kanya. Agtulag kayo to tapno makita yaw. Pilyo kamot at talaga. Ay, kahit yung makita dagiti siksi aladawan ni Beverly. Silpon ni Busing daytoy. At dagayam na bati aladawan ni Beverly. Grabe inton makasagpetak pipita. Adapas ka na darayak inton aldaw. Adapay agpamerienda inton malam. Ay, pagrabe into pa eh. Kumpleto kaya, madam. Nay, ti amok mananganak nga talaunay. Tidak kalabag ko gayam. Ay, si kamanlangan ti mapan mangala iti kwarto tapno diyago nagsuble. Dahito iti tulbag. Sige, madam. Kita am to mankit din no, naipisok kumatlang dakinin sa ganak adadak kalasupot. Ay, wan, madam. Ano yan? Punanasan naman nangan. Agitugot iti supot. Agisupot? Naimbagman. Tadito'y tinagnak itay nagkapuak iti balay da Busing. Nagwapwak iti daytoy may sabadaw ngayon padawat ni Busing kanyak. Ado, ti sagana daytoy ngagpaskan. Nakitak nga ado ti nang isupot. Tumuladak mutan isupay malibre. Ay, agawaak ti agisupot. Ay, bastos ka! Kukwak dayta! Ay, Nana Kordapya? Ay, da kayo matgayam? Anya ti kadam dito'y akol. Kukwam nga ro daytan. Iyawid mo paikit din, dinagyanan na. Ay, daytoy lakarni ti kayat ko. Narigat abuk-bukodak ti agsida iti naimas Nana Kordapya. Iyawid ko langan tapno maramanan mo ti pamilyak. Tinulat ko mamat dagiti kinakuyog ko nga agisupot. Naimbagla para asaw. Ay, kasta ka day. Narigat talaga ti adda taraken na. Siyempre, kasla pamilya mo dagiti taraken mo nga aso ken pusa. Ang puwera ulag Ay, makapagulyaw mateta ako lang. Gusto pa ikabutang kaon. Ay, baliktad kayo ken usang nana. Ay, madam kunak magayam. Narigat no jak sumurot iti awag ni Pipita kada kayo. Ni misis ko, kabutang na tigas. Angam, saan na kabutang ti ulag?
Aguray ka man. Makadlawak. Istoryaan nagmatay. Wen gayam madam. Inton iyawat ni Bosing ti pagbayad na. No jak to masango, ibang kuntulatan ni Usang. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tatlog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anyan ni Nana Cordapia. Pinagbusina na ti taksya, nagluganan na. Tapno madlaw nga ta ni Pipita nga dan. Sumre kakmatan. Naimbag ta saan pa anak kapanaw ti sukik ija tindaan itay. Adda na panunot ko apang sutil kinana Cordapia. Kita man no makapagreklamo iti daytoy nga ramidak. Sumat lagayam arimwar ka pailaang itay makasangpet ka. Tadda na damag mo nga paskan. Ina, nanggiyawid ka manan. Di ka lang mabain. Nay, anya ko matipagbay nak. Nuuray dagiti babak nang kat nagisupot dabay. Nuaddo ko man na itugot ko dakdakkel asilupen kat nangyawid ak kumapay iti lauya. Talaga si ka. Mangan kaylatan usang. Agprito ak man pa iti daeng. Napan ka lang arutan nakipalanik. Agpasarutset ka pala iti daeng. No, reklamon tumanin ni Nana Cordapia. Ay, padasan namang salangad kanyak. Ipadamag ko kadagiti karuba ang nagrana kami iti paskan. Kat, naginagaw kami iti karne. No, isarsarak mo na tibagim akol. Ipagpagapumla ko man kinitata ipipanyo. Tanasaya at kada tao. Gaputa saan da ka maurayen ken Pipita Cordapia. Imbagak ken Pipita nga umuna kami natanamagan. Angem addagayam nakipanganam. Nakipaskenan kunam. Jak natutor tinangan. Mapisinak badan. Ako mangan ka Awan mo't mangipawil ken ka. Kakaiso na nga ado ti inlapoy. Mabit lang, tayalaan kayo tipingkan nyo, madam. Saan latagayam ang Pipita? Madamdama akto na mangan. Madam? Day, anya ti kwa Cordapia. Kunak man no mabisin kan. Madamdaman to nga rudan. Anya day tiyayan ang maangot ko. Ay na, buwisit day ti apakol. Naglaw na nga tati sa sangpet ko. Inranta na laki ti tinagprito iti daeng. Ay talaga nabsuga ka. Naimas at talaga ti loto ni Pipita. Sa naimas pa yung naangot ko prito adain. Mangsursuron ka kaday panyaw. Amom akagurgurak ti angot ti daeng. Ay, uwan gayam. Pasensya kan ta nalipatan. Nalipatan taupang. Iso ka adi mo intulo yun, tinanganitay. Ay, saan ka man nadagulit? Maturog ka kidain. Ay, saan pa napalpaan? Tsapay ka mabangungutay, alaman. No, masuro na kiti day apakol. Anuhan niya tinagranaan mi ti day apaskan. No salangagat iti panagprito na iti daing. Amangan mo ipadamag na, anagisupo takiti karnay. Kita lang at paiso tigasat ako nada. Uray di mo sa pulan, kat sumabat-sabat. Ni Madam Beverly dahito yung mawawag. Nagmayat akasarsarita, ta naglamuyot titimag na akaslakanayon ngaglalailaw. Ay, hello, Madam! Good morning! Ay, uwan Madam! Nakariing ako ni tikastoy nga oras. Ay, simang patgaya man ni Buseng. Adan ti pagbayad yaw. Basta nga gasot aribo a pisos. Mabalay nga lakto ninton malam. Panangilakok kadagiti magatang ko abote kadalandok.
urayag makasangpot kayo mapan nag-shopping. Ha? Ay, uray ni Bossing Latan? Ay, ni. Inidap ng ti cellphone na. Saan pa yan nagpakada? Manipod idada cellphone mo ako. Nakasapsapa pa ilaan. At dan umawawag kan ka. Nagado ang mabalin mo apag silosan. Dahil ta cellphone pa ilaang. Dahil di imawag ti pagsilusa. Anya kaya? Pagsilusan ni Bossing. Asino kumatibakla kada kami? Ni Bossing? Wenno ni Bosa? Ni Bossing! Nakasangpot gaya man. Adda ka nun ti pagbayad na. Sa nga gasot aribo a pisos. Urek lang nga agnerbyos. Italang ang makaigamag itikas ta kadakkel na agatad. Saan mo matakwarta? Kundi matsyak ti mangyawat kini Nana Cordapia. Tamabuteng ka kenkwana. Ay, siyak taon. Turturod kon. Kung nangamin ni Bossing asyak kano mismo ti mangyawat. Sikat ti makamo. Kita man no may turod mo. Ay may turod ko Dahil talakit din. Sa bagay. Saan ako namas daw? Dahil ta kinapuskol ti panagropropam. Na Mas daawak man. Kalaat at timurid ni Akol. No kabuting nalaunay ni Nana Cordapia. Nakaulo yung mat namin. May turod na nga talaga. Ano? Nagprito manin iti daing idirabi. Naglaw ko nga inrantana asutilun dayjay abagan. Bilin nga ta ni Bossing na When gapu iti mapursinto na. Ay, dahil tatisan amabalin. Si Kapan nakit din ti agbibisin iti kwarta. Ituloy mo lat tati agsagad Pipita. Naimbag abigat mo gayam. Unay lakit din agagat mo. Naimbag abigat mo mga dakaw. Ngay, narigat na matapugan ka. Nayasan ka man ni tabig bigat. Naragsakak nga rod nakakita ken ka Pipita. Sayang, tanasapak anang asawa. Si Kapan, ang rabak ka man ako na ako. Intun kwan. At damakang kat may danon dahi ti asawa. Kapag silusan naklakat nga raw. Ay, narigat kada pa kasarsaritaan na. Gayam. Malagip ko ni Nana Cordapia. Apay ni madam, dumanan ka. Alak, at taman basol mo ni Dirabi Ni, kamot Pipita. Anya ko matibasol ko? Naging ko apay lang. No inrantam sa man na tinagprito iti daing iti Rabi Katamong matakagurgura na. Tinalakat nga ron na ituloy tinang Rabi Anya? Ay, Pipita. Idanon muntok ni Nana Cordapia ti pakumustak ken ko na. Ay sige, bagaktaw. Saan nga tayo sa sayahat na dumanon ka? Inton maluman, agdardarasak namin. Itad mo man kit de tinumerom ta, awagan kanto. Ay, yak samot may kabisa tinumero kong. Mabitlaan ka panunutal. Bayam nga rodan no saan mo amalagi Pipita. Umayak tulangan inton malam. Unam nga tajak nakita. Isubat lagayam anabayag kang agtalos itiruar. Asino dayjay alalaki a kinasarita. Ni Akol dayjay, madam. Pakpakumustaan na kayo. Adya kumati pambaran na amang kumusta kanya. Jak man namaw. Imbagak pa ya dumanon lang. Nga mo may tulak ano ninton malam. Amo na ngamin nga dabason na. Wadong mabitlaan. Adda ka din ti pagbayad ni Bossing na. Jak mo madam. Ni usang ti mangyawat iti pagbayad na tamabuteng kanya. Kaslang maawata kung tigapuna. As dawak man nga ron. Oras siya kagkaguran ako. Kapoy ti panang picture ko kinukuha. Panawad nagkarutan. Sige madam. Kala at timurot ni Akol. Kasla mapugto at ti pampanunutan na. Itay pa'y labigat akasangsangpot ni Bossing nga addan ti pagbayad na.
Napanak pa lang amin ng sapol iti ilakok iti dang shop. Nagawidak pa lang, nagdigosak. Kababain ka da kayaw. Naimbag taamom day ta ako. Sa gasot aribo matla da ito'y. Ay, bilangan yung muna, sakbaya pumanawat, nana. Ay, madam. Ay, talaga bilangan. Anya nga tati pamay atap no, iyawat na kanyak ti porsyento. Nagkarimot kit din itatapan yung kanyak. Di may mayat no, pagalag itaadwa. Uray kasaritak day jay may sa adjang shop no ka. Mabit lang. Kaslakuran. Ay, gusto gayam. Kukan da ito'y 2,000. Ay, agyaman na klaunay, madam. Dakkel sa unay da ito'y. Dakkel? Wano, kuran? Ay, agyaman nakmanan, madam. Ay, mapanak nga rodan. Ay, talagang adda pagbot ngan na kanyak. Dua, akabarbaro asag sa sangaribo. Ito lang ang makaigamak iti kastoy a kwarta. At dan up ti wallet ko. Saan kanumot ang mabalin ang makupeng? Kasanon ngay, no saan da nga awaten inton mapanunot ko agastusan. Planok pa'y ngarod anayunan. Kapilitan nga iipit ko iti saan ang makupeng. Apay aday tati pampanunutak. Gapo ta mabutang ni Nana Kordapya nga ipadamag ko ama nang isupot iti karne. Mabalin kon nga aramidan ti kayat ko. Nagkapukan sama ti tidak kalabalay. Naiyawat mo ka din ti bayad ni bossing mo. Naiyawat kon. Pimanawak mo't laadagos. Sino nga raw tinang tadam? Kas iti tulag. Ni Nana Kordapya tinangyawatak, ta babae ti paraigam iti kwarta. Saan laan ang lingayon, day abakot? At kimot Bayam ka di day ta panunutan. Agtrabaho ka na sayaat. Saan ka amang namnama iti sa balay? Nga maadda nalipatam. Saan mo pa'y nga inyawat tinaglakwam? Ay, wungayam. Awan ganas ko amang yawat basit tinatgedak itang aldaw. Uray man kiti. Kwarta la dayta. Naimbag lang igatang iti bagas. Ken, daeng ko nam. Daeng manan? Ay, di ka la mauman akon. Karni kumamot Manula dayta. Inton maminsan, gumatang ka iti karne. Barang addan ton kwartak. Masurunak man iti dayjay apa ako. Ay, yakla pampanutan nga ipapain na kaman nakidaya. Ay, kapilitan nga inikak iti 2,000. Ang kasano nga taabalsag. No ibagak kini usang nga inikak iti 2,000 ti asawa na. Ay, ang mga nubalsan na ak. Duwalawasin sipod pinautangan tatibusing ni Akol. Saan ka di pa'y nga imay nagbayad? Imay niyawat ni Akol. Ni Akol ti imay? Saan ani usang? Ibagbagak lang aruda na ni Akol. Apay, saan ka amamati ka ni Ak? Manumot lang pinagbayad na. Sa nga gasot 1,000 pesos. Day tamat titulag, saan ka day? Dakkel sa launay ti interes na. Ipapantalatan adakkel ti ganansya na. Ang ado ti paggastusan na. Kas kumay ti pangsweldo na. Uray sa nga 10,000 pesos la kuma. Day talaga rudan tinagtulagan. Anya kaya? Dalang rudan na masuruna kinipa ko. Naimbaglaan, tada da ito'y porsyento pinagbayad ti busing ni Pakol Pipita. Alaam da ito'y 10,000. 5,000 ti para tiyenda, ken 5,000 ti para groceria. Dakkel sa launay na ito'y madam. Ay naawatam kit din. Gatangam amin nga awan dito'y balay tapno saan kang agkararwar. Ngam no ada sobrana, isublem. Dako mga rodlistaan, nagitigatangan. Ay na, ado pa ila pa sa kalyem. Awan ay tinakam mo.
Sikan, ti agilista, no kayat mo. Nagbayag ka nga katkatulong. Amom lakid day tar aramidam. Nay, tata ipipanyaw. Da kayo matgayam. Kunak no taylugan ni Madam Beverly. Ay, ti asawa ni Busing ti kahit ko asawan. Bakla nga ron ti Busing mo, ano kasta? Ay, amuyo mutan ti asawa a babae. Matungpal amin akayat da. Podno ta ko nam akol. Iso nga ron ako mandar ti awag tayo katagit ti asawa tayo. Nagbayad gaya man ni Busing mo. Saan laan ang lingay ni Cordapia? Ay, anya nga tati ibagak ita. Agam ala-ala bay amon. Oo, dahito iti sangaribo. Adapay gayam 5 gasot ko. Ay, sangaribo. Sa 5 gasot. Ay, agyaman na klaunay Busing. Naimbag talaga ti panagpuspuso yo. Dinaramraman mo matan ngay nagkantidakulap ko. Iti panangapiras mo iti sangaribo kan 5 gasot. Ay, uwan gayam. Ay, gapo iti sobra aragsak ko, Busing. Manmano ngamin ang makaigamak iti kastoy agatad. Talaga narigat ti biyagan niya. Agam kastalaan. Noan niya ti maputputan di iso ti yanay. Ay, kwa. Pasaray makaigamak mat iti sangaribo. Saan laan nabukal a sangaribo? Ay, agyaman akmanan Busing. Itapay laeng amadlaw ko nga awagan nak iti Busing. Tatapanyong kunamlatan ta iso tinarwam. No kasapulan ti Busing mo ti kwarta ibagamlaan kanyag. Ta siya kung ti makaammo ang makisarita ken ni Cordapia. Ay amangan no kanayon ton nga umutang kada kayo ni Busing. Uray ta nalakamot nga agbayad. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya at Bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. 2,000. Sa inikanak ni Tata Panyong iti sangaribo, kun 5 gasaw. Ay, mayat apang wartaan. Ti may sapay abintahig. Naungot ni Nana Cordapia. Nalakamot gaya mamakigkigtot. Mayat talaga day ti panagranami. Kaya't naasawan, uray anya ti aramidag. Saan ang makapagreklamaw? Madamaman gaya man ti panaglutong Pipita. Anya ti insagana masidaan. Makasinsida ka na ni Sari, ti pinakbal. Anya ti kunap. Talaga di Panyong. Kontrabida iti biyag ko. Amo na lang arudo na jak agsitsida iti natag. Masagpawan matitibagnat, madam. Mano a kilo ti pinagatag na abagnet? 2 kilo. Isagpaw mo amin dayta. Uwan saan? Ilasin mo dayta may sa akilaw. Ngam iprito matlaan. Dayta ilaag sarit-sat. Anya pa'y tilutwam. Ito yung paborito yung aiga daw ka natubaw. Ay, mayat nga ron no kasta. Pasarit sa tama na imbag. Daytay uray lamang tisang karubaan, Pipita. Nagkilimas ang hindi nagsasarit sa... Kaya mo namin na Pipita. Kanayon lang ang papaapa. Uy, masurunak malagip ko lang nga ron iti inaramid na iti. O saan? Nakaluto ka din iti pangrabyan tayo. Kan, anya day tataltalyam di tarar. Uray lamang urat tatenged mo. Nagimas nga ron di ayaw mo dilutlutuan ni Pipita. Kaanon to nga taang makaramanda tao iti karne. Ay adda ka no maipunpon iti barangay Kapuritay. Ay agpartida ka no iti dakkel a baka. Makaraman samot lang da tao iti karni no da agpadaya. No karni ti baka kada karni ti kalding kukwam laang. Daytay ko agpasaritsit ka iti karni saan nga agkapo iti palanit. Ay nalakala ang ti solusyon na dayta. Aguray ka tagpasaritsuta. Daing manan ay makauba. Amom lang arudin nga da masimron ak arupa. Daing payla itaa. Karni inton bigat. Kun may pasiguradok kan ka.
awan ti agunged. Ay no, talaga amang sursur ni Pakol. Amo na ngamin ajak makapagreklamo ka. Di nantula ka din malipatat ti panakakita na kanya ka nang isupot iti karne. Agawaan na laang. At danto matla mapanunot ko ang pangsutil ken kuana. Aperi mor ka pa laang. Ini, nasipngat pa eh. May isa, itala madlaw ko. Naglukmag ka usan. Wan, magkulat ay taoy. Kita man, makapalukmag tiag sida iti daeng. Kababagikmat nga taa. Uy, anya ter aramidem ditoy. Dandani ka lang araw din na kapitan iti. Agpuor ka pailaan. Naurnong man nga rudan dagito'y nagado awara. Ang mga no adda 5 kilo ti tanso daytoy. No mapagbalin ko. Nga may parit agpuor. Anya nga rod ti pamayak ka dagitoy no saan ko apuoran. Uray tarabimat. Imayak pa yan dito'y kalikudan apasat ti balay. Kan nakaturog itan dagiti karo ba? Ado pailaan ti siriring iti kastoy nga oras. Irantadan sapay ti agpuyat nga agbuyay ti telebisyon. Tamapan na gumatang iti balot kan empanada meriendata. Sa balimot nga ta ati pangirantaan da iti balot. Sika talaga. Sa bali man iti pampananutan. Abang sika talaga. Aday wanak ngamin atap no saan mo amaangot. Di pailangamin iti malabsan akakaykaywan ti pagpuuram kadagita. Ipulong na kantuman ni Nana Kurtapya. Saan na kun nga ipulong dayjay? Kasla kalasig siguro. Makamu ka dita. Maturog akon. Kamaturog ay. Nagloko ni Akol. Saan latta nga agnakam. Nagmulta ko maidino jak na asyal kan kuana. Ket kinasaritak ni kapitan nga ikan na iti sa bali agundaway. Awan sa bali ang makaiturad nga agpuor no saan nga iso. Nakaturog mat nga tan ni Cordapia. Nakaita ka lang arong din itay. Rimuar ka pailaan. Minumaklaang. Jakmat lang makagatang aminan iti ref para dito yung kwartuta. Iso pa'y pagkastusan iti kuryente. Ang kwartamat kiti iti may bayad. Ay maturog takit din. Ay rabiin. Ay kitagidakan Saan na ka akabagyan ti kaldeng wino kabalyo tapno maturog ka nakatagdar. Nandang ibinikat nga ako pakitirukit tipoy. Ibulos naman ngamin dagiti aso tayo tirapi. Ang kanalakit din na mayroon na dito yung sao pa itiruangan. Nagbangsit pa yung magkaroon. Bagkit di, tadalat na nakasagana ang face mask. Paspasa ka talusan dito. Ne, Nyapita! Ay! Iusak! Kasla nakakita kanya! at ang sanadamag mo nag-COVID, Pipita? Ay, awan! Nagpismasak lang na butag ng dalusak dito! Binigat mo't lakit na dalusak na gituya! Naimbag din tawan ti tarakon mi nga aso. Amangan ko mano, may ramraman kami mapapaso. Makapaso lang! Isumat lang kaya mo awan kay jay balay. Binigbigat mo man ang tinakitungtong kin ni Pipita. Pipita, adda ka din ni Nana Cordapia. Adda di taon na ako! Pinanawa kita nga kape-kape! Panawan kayo upay nga rod. Dandanik matan nalipatan ti imbilin ni Boseng. Dandanik nga rod nalipatan ti bilin ni Boseng, madam. Kasi di inutang na matlaang sa. Saan na siguro nga abutan ti do alawas. May mayat nga agpaiso no nasapsapat ti panagbayad ti amom. Ngam kasano nga ron ti porsyento. Buklan na matla sa nga gasot aribo. Mayat nga ron no kasta. Nalakamit lagaya makasarsarita ti boss mo. Ang awan ti kwartak ita. Kasaritak tupay ni Panyong. Ay, ura inton Sabado. Inton Sabado na pailang mat masapol, madam. Sige. Ibagak to nga ro di asawak. Wado, ada pa'y sabali arantam.
Ay, day talaang madam. Diyak nga ro doon nagbayag. Ang mga no makadisturbo ak kada kayaw. O Sabado pa'y matlagaya mamasapul da. Anya pa'y nangaal daw ita. Ano aya? San mon sa kayat nga awagan ka? Ipagamlaan no ta ilamlamang mo dito opisina. Anya ko mati ilamlamang ko. Ura man kiti umay ka dito'y opisina. Ay talaga nga umayak. Urayan nak. Agdi ko sa klaan. Hello? Hello? Oh, inidap ng ti cellphone na. Talaga nga tanga umay dito'y opisina. Siguradong agkakwartaak manen. 2,000 ti itad to ni Nana Cordapia kanyak. Sa no anayan ni tatapan yung ti 2,000 ti itad na kanyak. Oh, nalaka ang makornungak no kastag. Ang mabitlaag. Anya di maangot ko anabangsay. Tanda ni akitin na ikaglis. Naimbag, ta nakakaputak iti pasamano ti beranda. Pipita! Umay ka ba ditoy? Darasam! Apa, madam? Ay, tulungan nak. Ay na, dandani ako na ikaglis. Kumput ka naman kanyak, madam. Kumput kayaw. Sus, nahinatong kami kitakang kisapatos. Sa nakakaigay, ti bestida na. Matanan na nga tayo, basket. Yapaw. Amangan ko nak no da ilimlemang a babae ni Panyong ije opisina. Iso nagpapintasak. Ay, bagay ko kadimit lang, Pipita. Bagay mo lang unay, madam. Ay, ata narapisak. Anya ti maangot ko arabangsit. Anya ti adday ti pagpigadan. Awan ba mo, Pipita? Binaybay up anakalukat ti ruangan ket nakastrag dagiti bolos nga asaw. Apay nagsubli ka dito'y balayakon. Di mo ibaga masad ka arumwar itang agpidot wino aggatang iti ilakom iti diyang siya. No mangliwat ka ang trabaho, mangliwat tamat ta namangan. Anya kaya. Nakitam anagnagnaak. Adala napan ko imbaga ken ni Nana Cordapia. Anya nga minti di mo nagbisiklitaan. Nagdiretso ka kuman Amumatan ti kinauyaw dahi bakit. Iso nagarwatak be. Anya ti kunamitay. Uli ito man. Anya dahi jay. Bayaan mo no di mo malagip. No agsasaw ka kaslamang langlangan tayo amangan. Ado dahi ilakok atanso inton malam. Malagip ko man kit day. Awan ka dito na ibagbagan ni pipitakin ka. Nga anya? No nagungat kit day ni Nana Cordapia, nagpuurak manan idirabi Awan, tinaistorya ni Pipita may panggap iti dayta. Kanapay nagdamag ka kanya. Nagsarita kayo kini Nana Cordapia. Saan nakakadaya sinalangan? Saan nga rod? May panggapla iti kwarta nga utangan manan ni Buseng tinagsaritaan bay. Amangan no nakaturog iti. Ay, nagasat ka akol. Kuy daw ka kumamanen. Anya kalakit ngaminan Cordapia. Dito'y opisina matlagayam ti umayam. Kasta ka din ti kawas mo. Kaslamat din agdadarayam apasket. Sukatak ko matipagan-anay ko itay maladaw at launa yan. Kat saan nagmatapumanaw dito'y opisina? Ay, di ka man nagpiluso pa. Itataadakan dito'y opisina. Mapanagnakamot nga tanong awan ilamlamang ko. Iti da ito'y akinalakay kong Cordapia. Awanan kanyak da itabanag. Apay nga rod, akas tati panangkitam kanyak. Adda nga rod pakasiddaawak kan ka. Naglaing ka amangan iti karne, di ka matlumukmag. Kababagik nga taa. Uno, adakit di mga agaw iti sustansya ti kang kanak. Anya ka no? Adda ka di mo't kasta. Ambo kaya. Akamadlangat kasantamanan nga Sofia. Mas daawak kan Cordapia. Siriring pailay dirami. Saan nga tanadlaw nga agpopoor ni Akol? Wenno,
nagbaliw kit din. O nagsaya at kit din lukas tao. Basta awak ngagpayso. Kasla na singpat mata ni Nana Cordapia kini akol. Irandan na pa'y timangsutin. Mamog, ana umamatan ni akol iti pasigadain. Kaya't nan sa laalupon ni Nana Cordapia. Ay, makaamon no, mapunwan to lataday chay apakat kengguana. Amang ano, bilpilangan na laang. Kastay ko nada. Awan di agbilang adi agpulo. Jak nasango at kinasarita ni Pipita iti rabi. Napanog kami ni tikaadot trabaho na. Kaya't ko akasarita doa kami laeng tapno saan amangag di Cordapia. Binigbigat mo man na hindi nakikaaruba, Pipita. Pati pan nakikaaruba ni Pipita. Madmadlaw mo pa'y. Asino day dyan nalukmag a kinasarsarita? Saan ka nga agtaltalag iti asino laditan? Di usang, madam! Anya ti kulap? Ni usang day dyan? Wan man! Saan nyo nailasain, tatay wasain? Mayat nga rin di pa naglukmag na. Naa. Ay, madiday to ya. At tansalala inday dyan nga usang nga. Amang ano ka po iti kakaagot kat maalala na ti sustansya na iti ipapaw na. Ay, Cordapia! Anyan itang ibagbagam. Ang mga nukatawa na ka ni Pipita, kinay itang ibagbagam. Kababagimot nga taan ni Usang. Pudno ka ditimbaga ni Panyong, Pipita. Katawaan na. Stop na lang! Saan kayo katawaan? Ay, nuan yagit itipan na kailawaan ko. Siyaklakat nga rutiga po na amaong tan ni Pipita. Panawan na kami kini Panyong. Tagsarita kami man anasayaat. Sige, madam! Nakituloy ng trabaho! Noon niya aki diti pakitong-tong nga maa. Nakalikod lang arunan. Ipipitag daya mo dumkabailan. Uray sa ti kinalukmag ni Usang kadapalam. Sa nipipita ti pagbubungtutam Cordapia. Adan sa nga rod lalaingan ni Usang. Agasa masyak akanayon anay mastisidan na. Yakit din lumukmag. Bumakit kang arudan. San mo't lang karni ti mang palukmag iti tao kay? Ket, di mo ibaga adaing timang palpalumag kini Usang. Managsidang at ta itinatang. Sidang tinakurapay ako nadangam. Nasustansya. Mawatam ha. Uray man di saan tangag kitkita no nateng ti ibagbagam. Oops! Sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ago, ti basol da kita nga gasawa kanyak. Naglalo kini akol. Kasla iran-ran pa na ang mga ramid iti kagurak. Tatyam muna kat mabainak nga ipadamag na ama nagisupotak no inak makidaya. Lisuat ay jay. Iranta na ti agprito iti daing. Mino agpuor kadag iti insangpet na awaya. Apakaalaan na kano iti tanso. Adan to lataal daw na kanyak. Na yan day tapa ng mingming mo kanyak ako. Kanayot ang agdigos. So nga awan titikab ko. Talaga along mukluk magkausang. Kita ang manday tabagim na eh. Di mo ibaga amat si kugak man eh. Ha? Di mo payamanan. Tanalok magak. Tamay lemang ti kinarigat ti panagbiyak. Kakaisuna saan tayo amang langan amangan. Umapalak nga ron kadag iti makikita ka rin eh. Buti bilbilangan da. Nabayagan na jak nakaapiras iti nabukal sa nga ripo. Anya? Apay anak ititot ka. Pudno man ti kunak. Nabukal adwaga sa ti kadakkalan anapet pata. Pagbibisinak takas laglang lang adolyar. Salbagan. Kaadwan na anaposkol asag babayin timot ngamin tiyaw awat ko kan usang.
No muna la ko ma nga do ti iduldulin ko asag sa sangaribo. Uray pagbit mo la makasarita ka kumapipita. Apay nga pagbiit lang amin. Malagi pulakat nga ron tayo dinaudi ang panagsarita tayo ti cellphone. Nakaturog-turog ako na din. Ay, dahi nga rod. Makumusta ka lang, naragsa ka kaon. Nasayaan. Ang nakaawag ka. At nakaawag ka lang ta kanya. At nung makidamang ako niya, di tatugyasan. Ay, wala kaya. Magtutudo di daw. Di tangay. Ay, kwa. Ay, naimbag man ta, sana mabutang nagita mo may tigurod kan kimat. Oray dito, yagtutudo. Sige, iri ka po ba titawa? Ang mga nasumbrek ti danom di ta kwarto, mabasa ka pa eh. Naimbag di ta nagtudo man ni Dirabe. Pinalamis na ti kwarto, Dirabe. Wen angem, nakabarbara man ay. Ay, sakbay amalipatak. Si kanto ti mangawat iti pagbayad ti busing ni Akol. Kaguram sa banan ni Akol. Ay, dayjay laki din na tao ti pagpungtutak. Basta si kanton, uray iawat mong tumutla kanyak. Nuday tati ko na madiso ti matungpal. Ibilin ko nga ron kini Pipita nga ibaganan to kini Usang. Kadi bagan tumot ni Usang kini Akol. Kita man tila hindi nga Akol. Kanayon laga na sa tuluk-lukon na. Dahil tati nagtulagan mi kini Cordapia. Siya ti pangyawata mi ti pagbayad ni busing mo. No, dahil tati pangedeng yaw tatapan yaw. Ay, kat sige Isuntumod lang ay so. Yak man namon anya manan ti mapampanunod ni Cordapia. Awan ti problema iti day taasan ka day. Ay, talagang awan ti problema. Ang saan pa yasimangpat ni Boseng? No, kano nga da. Kat pagbayad nan, isunto ti panagbayad mo kan. Ako musta gayam tikit kita mo iti inaldaw Akol. Ay, gasang-gasat tata. Nabuena sakmat no daduma. Madamat latta ti panagmalas ka. Talaga kas na ti biyag. Una na nga rod, adda swerte, adda malas. Adda pagimbagan ti panangibaga ni Cordapia asyak ti pangtudam iti pagbayad mo. May kanak iti kundaway ang makisarita kang ka Akol. Mas dawak ta simingpet ni Cordapia. Nay, di yu pa'y ka ta simingpet, sir. Imapsot pa'y kit din ti panagangot nansa. Awan mo't nga roden COVID. Ay, kasla jak maawatan ti kayat yu asawa na. Sige nga roden, tatapan niyo. Mabidlaang, santa pa'y analpasan nagsarita. Amom mo ta may paret, ngamitultuloy mulat na tagpuor. Ay, nalipatam sana siya tinang ipamuspusan. Tapno saan ka ngagmulta? Ay... Nasaya atak, ngam. Saan ka kumamad ngaglablabas? Nadalang ti may bagaking ka. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Nalpas. Pagdilihin siya idang agasawa ide. Angam... Kasanuitan. Sa binalaagan nak nila kay Panyong. Ay, binagbagaan nak. Ay, ngamti pagdanagak. But ngenak. Ngam, awan mo ti agrek-reklamaw. Iso nga ilibas kulat ta Bay amanday jay alakay. Isukit din ti mang isuraw. Anya Panyong, kinasaritam ka din ni Akol. Nalpasan. Iso ngayon to nagbayad ni Busing na siyakton ti pangyawatan na. Nasayaan, no kasta. At dapat may saba na nagsaritaan may. Mas dawak, tasan ka mo ito na dumdumlaw ka nagungungat. Cordapia. Kayat mo ka di anaungetak? Bayan, tainton, adda pagapaan ta. Pagbalkutan ka na pumanaw ka. Sigurado ka? Ay, anya. Kita kat nakigtot ka.
Amom lagarutan no kasano ti kinauyong ko na agungetak. Di kaya't ko asawan. Saan kan nga kung unget no masayop mo nga dagpupuor nang runa kini akol. Oh, kitam kan si kamot tinagmulaga ti tinadakal. Bayan na tano iso ti kayat na. Bampanugag lati bagit no siya ti agreklama. Talaga nasingpet kan cords. Ngam kinasarita ko ni Axcol. Bareng denggen na ket santon ngagpoor. No saan ka nga imawagan? Nalipatak ko man, amiga. Oh, senior citizen gaya man ti amiga ta inton Sabado. Ay na, diyak kayaten ti Mayo. Saan nagarbuday tapas kan? Si Kamat. Sigurado laki de nga ado ti nga ilay. Kababain. Amumatan ano dayjay ti agpaskan kat rapok-rapok dagiti makidaya. Sige nga Rodan. Bye. Day tati nakaalaak iti. Pipita! Yes, madam! Coming! Day op mo gayam inton Sabado anya. Well, madam! Amangan no, kayat mo akadwaan nakto iti kasangay ti may sang amiga. Uray ta, pangrabi imot day chay. Mabalin na ta, madam! Huray ta sa anak mo ta mabayag ama pa ng pasyal? Agmalmalamak amaturog ti plano. Iso iriingan nak itilipas pangal daw tamangan no jak makapuot. Ti amom ngamin kat agang angaw. At damat nga tan pagbut nga. Adda na multa dita kabangibang a barangay. Kabangibang matlagayam a barangay. Ay nasingpet ti kapitan tayo. Dayta ti kunam. Ngam no paglintigan ti masurot. Ada pagpatinggaan ti kinasingpet. Kaya't nangarod ti mabirngasan iti marshmallow no reder. Ha? Ay, ang mamatag pakatawan niya, Osang. Ay, naglok ng kalakit din. Kas kala marshmallow, ti kinalok ng mo. Di ka man. Yamanang pa, itanalok magat, tamay lamang ti kinarigat ti biyag. Ngam kastay ko nakman. Abos na narigat pa iti biyag kapo iti kinatusom. Ay, adagay magpaskan inton Sabado. Mangisang putak to iti ado akarnay. Addan to lakit din ni Nana Cordapia. Tagayim na tayjay. O nagtupay na kaad-ado ti tao. Tila babawit nga imay. Agawit tan sa langit, Pipita. Madam! Saan mo ka di anang nagtikunak? Sige, madam! Ni ako dayay. O nagtupay nga umay. Awan ti palapsan nga apaskan. Itay pa yan nakitak niya ako. Nalpasama to na naman yung makipil-pila mo na yun. Umay kata, asit ganta, Pipita. Ay, Pipita. May kamat na kidaya. Kadwam gayam ni Nana Cordapia. Wen, nga magawid kami. Ay, nangan kayo kadeng. Saan pa'y? Ilakaman na kami latan. Wen no ti para kada kami kinipipita kat iawid muntulaangan. At tuyan ti pagbayad ni Busing iti utang na kada kayo, tatay pipanyaw. Pasensya kayo la kumakanaw iti pan nakaibayag na. Awan ti problema iti data akol. Nagsarita kami ken Busing mo. At ikam ti 1,000 at ang dan mo. Agyaman naklaunay, Busing. 1,000 laan? Awan gayam inton maminsan. Nagtulag kaming aminan ken ni Busing mo tayo mawag. Malaksi na nagsaritaan may ti panakaibayag ti panagbayad na. Imbaga na pa nga isunto na mismo ti mangala iti utangan na kwarta. Anya? Isunto bayan ti mangyawat iti pagbayad na. Sige. Panawang kapay, akol.
Sos, nalpas ti laing. Awanon ti pagdilihin siya ak. Pagtultulagan dak sakit ding agkasawa. Ay, kasano nga ta makabalasak? Aguray man. Tay karkarok. Kasanon no ipulong da. Apay ngay akas na tinagtulagan nyo iti dayjay bosing ni Akol Panyong. Sa nga 10,000 laang at 10% ti utangan na. Nadagsan ngamin launay, Cords. Sa tangdanan pa'y laang ni Akol. Santon, kaputan ni Busing na amis mo ti mangala iti utangan na. Isunto mo ti mangyawat iti pagbayad na. Ay, awan nga ruden yatla mo no amo ni usang. Dagiti inted ko atangdan ken kuana. Anya? Apay anakigtot ka. Ayawan. Problema dan gagasawa dita. Bay am latay dan. Sige. Yak ambo dita. Naglukon nga akol. Doble dilihensya. Nagkwartaan na kami nga gasawa. Nagwarlakit din tinakaitambanan dagiti bado ni Akol. Puyudan na natan no mangalay ti bado na. Hindi ko maakinabaw latang talaan na. Nay, anya tinaragrag? Kwarta. Nay, usang. Adda ka kayong beauty kortuta. Naimbag ta nagsubli ka. Anya ti kaya tasawon na gito'y? Nagatumad kaya makwartam. Apay anak ibiyangam da kita? Nakarigirigat ti biyag tayo. Sa adugayam ti idultulin mo a kwarta. Naimbag ka man? Agwa, intun maminsan lang agsaritatan. Pakawanan nak. Ada nang ireklamo kanyak nga agpupuor ket ada nakita da nga ebidensya. Nilakit ni Nana Cordapia. Kadwana ni Pipita. Ay, awan ka mo kiti tayo na usang. Awan mo timbilbili ni madam kanya kapicture niya ako lang pupo. Nabayagan. Dede nagreklamo ni madam. Apay, anya dahil ta. Ay, pinaayaban ni Apo Kapitan ti asawa. Kada ka no nagpulong nga nagpuor. Binagbagaki din ti asawam. Numsan na kadengdenggan. Di yun ako man ibagbagakin ni Nana Cordapia. Agungot laki ti dayjay. Awan problema iti dayta usang. Sana makadanon kini Cordapia timbagam. Usang? Ay, naman ako yung tatanay kita. Nayapay nga ta. Kaslamod ang damang kamkamat ken kuana. Talagang anda, kamkamatan na rin lalakay na agturungan bitaw eh. Kaya at launay, taadan nagnakman dayjay nga Akol Panyong. Mabutong tumat nga tan nagpuor. Nasayat karumot ti panakisarita ni Kapitan. Kitadagang kuanan wag tong palwin no saan. Dandani pa'y din na isagma. Abusta, marigata na magdagaputa pa Akol. Ay, naimbag kiti ata nairan na nga agsarsarita kami kadausang kan Pepita. Inanawag dagiti mangkabil kumakang kuana ken. Ingkanawan ni Pepita. Sir, ito yung dipin natin kayo kapiyaw. Ay, agyaman na klauna Pepita. Pipita, naimbag ta inkanawam ni Akol. Di lamabain, limalakyat. Si Kaki din ababay tinangikanawa kikuana. Iramraman dakpay kidya ka rito dagiti lalaki ha? No, saan lalim tang dagiti barangay tanod? Napilitan na katalimaman. Ay, iswasi ka Cordapia. Agbaliw ka matan, wan. Anya pa'y lati kayat mo apa nagbaliw. Bayam, tadadapay nga agsingsing petak. Bayam mo no agpasaritsit ni Akol iti iprito na adaeng. Ditaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuibida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuibida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.